This is Simon Amu, and he's going to show us how to make a mallet for pounding sago. Today is July 1st, 2014. Go ahead. Okay, nente Wari Quang asine be wi koku mem ni mas ni rende fe uga yembe mand di uga mamb tende mir mand lindi mu be wo ni ku omna dobu faskin be ren sifara sa jiren yembe bdin bdine mu yembe bdin bdine yembe bdin kin yimbote mama bdi fe di nen te mama selesi di nende pete nyok bad oti Wari Quang yembe bdig di gebe saral seken taken oti yembe bdin fudi mu yembe pata pile kente mama bdi fe nyok bad nen nyumo li epeli nyumo yembe bdum kente nyumo free yembe bdum kun nyumo te nyumo mang ibli gamyu nyumo men kente be Wari Quang yembe bdum di Wari Quang te ni ang te yon fu masa di nyumo gremandie di Wari Quang masa otwo tekni bu be nyumo men de fete free Wari Quang yembe bdum di mu nen fen ko kun nyumo nen te ibli ni nyam ibli di mu ibli fe Wari Quang yembe bdum di nyo badi kente mu ana na fen ko gadi oto nyo badi nen nyo badi o fofu nyo badi di wang te tu ine nase di nembe bag sabi bdig di oto Wari Quang nganya uga bab kun pona sara peta babi tetene te jembe pata firek Di ayata minggu na yao kan? aye oto nen yembe gdig predi sara tabab kun tekun nembe gwagi Oh, okay. mu nen yembe gdig nen sabi gdig ni sanggate nyo gdig di ni tu ide nase otu nge sara tabab kun nembe te sabi gdig di sara Wari Quang tabab sara tabab di uga bab ugru munen tenge yembe fata kina di otu omoko no di Wari Quang nganya ta gab di uga bab tetekni yembe gdig te munen rem gunara bunga sangga fata one mama gwag ete godi ni tu ine nase ete Wari Quang tabab kinte one nase di uga bab urengu funa tadi uga bab di Wari Quang one uga nam saji di uga nam sangga fe ni ona te fugu body one sabib dig di ni tu ine nase munga nen kan ko kinen o ngai saji ureng kunare muso ureng kunare fugu o ne sabi gdig no tu ine nase jadi sara tak bakun teken nembe gwan oke te asite fugri yembe mdig frina nembe gwag saji nyok gadi gori tu ine nase mundi nembe gwag di sara tak kun nembe te yembe gdi tafra tui
mu be yembe kini bo anar sebu be len kini be bringi bre yembe bring on fa asite ni yembe kini bo an saji ni mama bdidi mama selesine mute be ni bo ai yembe bringi be tanda fe bad anabu yon te nen wood file ni mo chongo mankin nen dafa oto sabi gidi ni tu inanase pogru mu te imbo on emie yebe mending di be round asita sagi mama selesi fene be bad di mama bidi fene di mama fata fe tanda fe be bad okay munen ndok na ibu na fe ko wi ete fai fugri ete tui okay Temu franel. Te koko. nen pledi plek nen nen oto nyokad no omodi di nen nasaken fugri nasa di mudi nen nembe gwag di mama selesi pe nen nembe gwag di sare tak bab kun nembe te lese oto sare tak bab di sare jua soseji taken nente fugri fendo kowi ete ni sare tak bab kun nembe te gwag wente sare tak kun nembe oti sare tak bab di mambu uga bab kun nganya te fauna di sare tak bab di sare te jua soseji sare jua so di lende nembe wende fast sare te jua soseji tende sare te dari di segrele ofu ne wen tinggi kino ni tinggi kin yang bagdu di ojo naga kin yang bagdu sare nembe te teli rewam re tinggi rewam kun yang bagdu
teh sarat tak wamken jua osok keteni teh ni sarat nembe teh wamken yang bagudu ni sarat jua no saji uya ungu pai sarat teh grujinam saji ni wali orang mambu nat nasapuna nasadi saji ne uga embe bado. Okay, tenen wente di saral sekin nembe teh opo pen kowi di mundi wali fauna ken nembe tekin yang bagri atau wali renda fauna di sarapa tak bau di nat kesegre mutakin yang nembe bagru. Wafi wow. Ini wali ang nasa ken nembe buat nembe bagru di Tapra. Well, lente otio. Nembe bag. Di wali ang fauna ketekin nembe wani bagdu. Mundi otio omok kono di. Otio omok kono di nene ken fugre. Di ni nembe wani usefre di wali renda fauna tak bab di uga bau. What? Tapra. Different. Okay. What?